uma ungenayo ona mfethu ngeke uze uhambe ibanga elide. Ngisalapho mfethu khona abantu mfethu abaxakekayo ukuthi ngafike ngayishaya i-interview nga-Excel, how come ngingabizwanga kule ngingayitholanga iposition? Ngicela ukuyichaza mfethu lento. Into enokwenzeka khona ama-organizations aqhakambisa i-culture. Into enokwenzeka mfethu uthi usuyishayile i-interview e-boardroom be-impressed ngawo ebese beyahamba buyobuza kwi-receptionist ukuthi hawu kufika insizwa lebo uthulani begqoke kanjena nentshebe kanjena. What do you think ngalomjida lona yabo? Ngenkathi suthi wena ushayile i-interview kanti ufike kwi-reception wadelela mfethu yabo nje wakhuluma izinto oyithandayo uthe ufika nje wangabingelela wacela abantu ukuthi aba-adjust ama-aircon yabo nje yabo lezo zinto sebephuma kwi-boardroom they are impressed ukuthi ushayile kodwa manje sebefuna ukuzobuza kulo muntu okwi-reception ukuthi uyayazi culture like what do you think ngalomjida lona ebese beyachaza ukuthi yabo uthulane uthe mefika laphana wane-attitude babuze nasesangweni uthulane uthe ufika wathethisa abantu bamtshela ukuthi akapake la yena ngoba vese uze kule position eseyitshena ukuthi uzoba umphathi wadelela bonke abantu wadelela esangweni wazodelela kwi-reception ugcine mfethu ungaqashekanga ngenxa ukuthi ona mfethu awunayo. Before apply ona wena ubuka abantu okufanele ubahloniphe ubuka isiqu somuntu ubuka iposition kanti iona mfethu ithi ngibona umuntu before ngize ngibone mfethu iposition. Lithi iBhayibheli kuHebrews 13:2 mfethu uthi do not neglect to show the hospitality to strangers for by doing so some people have entertained angels mfethu. Yayizwa lonto mfethu ukubona abantu ongabazi mfethu ubona umama ongamazi mfethu umhloniphe mfethu kuthiwa ngokwenze njalo sesa entertain ama angels mfethu.